Norwam Ratan Butram Oxley and welcome to aspiring candidate. Norwam Ratan si Maruina, Akogi Angang Udi Hona Kogi, student activist Amoina Yamna, Sober Saru Yadana Lakabi Sabni, Mark the Samsung M Suda Yadana Manipura, Matamadudo, Werikabi Isukiada, Hakting and Saru Yarakibu Lina, Mark Manipugi Tang Tabu, Yokat and Abon of the Sobotodan Lorki, Lina, Manipugi Pony Septon, Nabon of the Sobotodan Lorki, Aduga, Mamangi Mikalda. Hangang Assembly Constituency dagi NCP gi mirep ama oina mahak Mikhal Thenaki adu mahak ani suba person taki mai pahogide adu handaki oina di Congress aida mahak Mikhal Thenana ba sem sarba misamni Ratan Ahmad khangjaning si student activist amoina yam queen la adagi prajam yam gi thabak towi wakhlon di yam di chen den la habagi wakhlon de ko ju ba phange akogi sangai adagi akogi sagol adagi akogi thangta manipur gi habija sike hekta support tong ni bu yokhni bi wakhal ma lebi male adu kari degi no mamang dei di sangu jangsan gre akoi satra gi uram badagi na yes Professor Kumar Mahanta hoi mai pa ke me am de student activist ba ba me am de leke kai na akogi lising orga rasities de khongda ge sekmain khan bi ki si yam seng badi ani bot lepke ga na tarupati nati du 2012 2010 adai dagi aina manipur gi sam na contract basis ta hai betai education department thabang macha ma khak tawjarami matam du da hujik pali ba government sigi lusing basing ta maruina honorable chief minister da matam du gi education minister ayamba tazen ta da koi phajana minister kanda language policy ma maruina east asia gi hadi koigi paramis koigi yumthang nariba paramis loan aduga maruina Chinese loan Japanese Korean Thai Vietnamese loan sing look at its policy na lai sida ai khoina masigi preparation ma darkar lai haibajida ai samak education department da laiba matam du kan hona jaraga political clearance madagi ministry ya yamba loina MAC gi Ministry of Home Affairs ki clearance loraga matam dugi heptai 2010 11 10 ki February ni Korea gi South Korea gi kugi maruina education and technology minister ga Manipur gi chief minister ga treaty stage ma lakpagi ayabam gi matam ma date ma fix tor kanda ayu matam da takpi tambi ba waza hai tai JNU da Jawaharlal Nehru University gi waza ma Professor Jongmin Kim mena Korean bamde koi ang cha sing inau sing mayam sing china koi Manipur da Hindi gi poche kari umde thingi kanda Korea sherel khara Korea gi shidi khara yengu bada Korean lon che waza yaudana ngang bangame adi akoi cha sing inau sing chida madu ki language lab ki facilities jing do koi gi high school jing da government ki district khuding makta ukrul do ero Tamil do ero Chandin do ero Impal East West do ero Thobal do ero Bishampur do loina baksi laida akanda di makhoisi akhugi foreign East Asia gi language sing joji trail lakadruba expressway lakadruba mayam si tawkanda loan gi preparation ma tahuraga di haibagi idea se ai samak na chenjaraga matam du gi SM Krishna UPA government ki Sri Prime Minister Manmohan Singh gi clearance lauraga kan hona jabani aduga treaty gi stage ama bogi hadi government siga tawna bukanda karigumba khara haitare gi opponent oi giriba mamang da haitare ruling de lebiramba minister oi biba sigi guide misguide khara dege honorable chief minister se lan gidi education minister ai amasung mi khara delhi tan sala kanda sigi korea gi kano si chalan gidi adai waza si Professor Jongmin Kim je JNU degi waza oi batoki maramdi ma samak Impal la kanda Impal Manipur gi district khuding makta satna isa jing nau sing mam gi Korean ngang bagi noi waza se kanano na hangkanda giban koi gi Madam Sorojini aduga han matam dugi education director koi gi ta Hare Krishna Hare Krishna koi gi DC Bishampur mabani na kanna tawbiraga culture director ga education director ga koi gi board ki nakal da leiba culture gi hold madure interaction ga tawgi ban tiny tot ki arugi Maria Montessori gi John Oson gi CC gi Tampasna gi Botonsna gi silent school ni chhatra mayam ga Korean lon da interaction tawba program maduda akoi gi
oza hojik jongmin kimsina nui oza se kanano na mayam amang du da hangimni aje director mayam commissioner mayam du mang da hangkanda kui oza di arirang senen ga hojiki more de lak dvd kharjine na adu aseng bo oza se leiragadi kui gi sa naw sin aduki matik henna loan gi kargi kano se mai pak pak kano me lehuragadi aikoi hayang karbar gi trail gi lakpada service sector do ero company managing sector do koi darka lebe sing je koi loina occupy to huna bagi senmit do ma lakpa ya khadra ina khanjaram ba dream je masi fail oi bedegi ai wada no thab tok bedegi ai khudak ta disel lorga ai koi ai thabuk masa du mai tok thok saraga ai manipur si tungi yang ga ai karu makhadi tom da yadre masi singna base thangna da yadre na do na chachage ni okay ratan na ji ngasagi ponsi ki thodo amada yamna crucial obi period amkhakta yamna sounding ba pen da ba ning ba kai ba haitare nuai ta ba haitare madu gi tok thok kan da political line da politics se sang bir penem thaje adubo hana kapu se koi ncb da mikil thengnar ba matung da di koi bjp de ti jana phajana yarom kan da koi gi mayam di bjp candidate si hangang gi di n kapu ogani n ratan ogani haina mayam si dum ningbu sono mayam khak leiba mado kamai to dana khoi gi kano se hek yaw hum tu tor bai free se kamai to lakhi bana masi post masi hangbire jam sumba question ni adubu bjp da khoi leiring da su ngasi sport university poraiba adagi di tongan be issue ka da khoi marup sarban sonawan sima ai khoi nesho da aina msu da leiring da mana all assam students union gi asugi president oina lakmin bani adama bjp leiba khoi mayam se leiminar kan da khoi north east ki maruina manipur gi asi khoi matam da khoi jalaban type to bani khoi yang harkeni maina drop to bi bani khoi sport university si aduga hojiki culture university aduga energy university mase bharat tamta leitriba poni masi mayam hinje idea mayam hinje khoi anova prime minister gi kanodu makhada kanna tawdna khoi phajana haijabani haijadana lakpa matam sida prime minister si amasung home minister sina tabidna masi concept paper ma sport university gi pibi rakpa yabra ba khang khoi question general ga page ani gi even khoi jenu de leba yamba bhagat oinam moi mam bu mateng pang bidana delhi nimsi leba khoi manipuri masa mam ji tawga tanarga concept si recast tawna khoi khudak ta pisal khochandana sport university culture university tawga fast mugi hojiki bjp gi prime minister wasak lor matung han ba parliament haitare budget session sida sports ki lai phadana yaubirakpani ada bjp da leiraga leiramba se khoi bjp da dugumba unaruba even tongan be issue mayam da haigiba mayam dugi yengo kanda khoi bu party da ki suspend tawre haibagumba maji wari yam sangre adu ko ratan maruina khoi mayam na khane si khoi npdn na kano da khoi bjp de sangra kanda khoi ticket mo na pigi ya adu di khoi ratan si ticket phangaroi da saudna bjp di thadu yebra habi wakhal mayam kha su praja mayam da phodomte kari habi ninge madu ke mai di thoine leite khoi ai hana congress ta yaujarakpani congress ta horukpani aduga hojik leiba manipur praja gi wakhal sidadi congress te hena thajabali ai kendri praja sin congress ki siribo bi gi leadership sida hena thajabali adugumba thajaba sida ai khoi gi leiba halam lai guru mam sina sigi condition sida leiradi siru obi gi leadership sida ai khoi yaubna khwai ri khoi mai pak pa ogini haiba pot advice aduga khoi mam punna tarokana decision ji lominar ga khoi even mam obiram ne nahan gi 13 da tawba political conference util liba miam to hojik log matam ni hojik khoi di lawai wajabani na labuk si chahi mai kan to ne du mayam thopirak-tana achin ma thabu kai thopirak mai pak na nan haingang awang lai kai buru ma jing lambak ta pang thop du dum mana ban chief minister su adu party president ju du ga deputy cm du ga ai taw tare tamon nasir ado ratan matang lak seling si khoi maruina si khoi gi hana khoi gi tamon bidin san mla oi dana adagi congress ki mla ni congress ki minister or mini congress ki spokesman or mini ado hojik tha khara sikata ni change sonori se kapuna khoi gi bjp di congress gi tamon bidin bjp da lakhi bani ado mai magi supporters have the leng dana soidana leng do male chief minister gi thaja bayam lai chief minister oi bob gi leadership yam thaja badina ahlaman sing pibir pau ta ki mitung in congress sang bani haibire adu gadi hojik si tasing congress lak nabagi akogi factor si yam sauna hangang kendra sa madugi environment ma situation ma laibra kamai tu matudi
प्रजासिंदसु दुम हंबिरगा उगनी अदुगा मीडिया की कांगुनसु दुम खांगनी नांति लेबे मियाम दुदा दुगा सबसाना एनवायरनमेंट दुलै सुंसो सोयदना कांग्रेस ना माइ पाकनी सासोल मरी सुबटाम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हुजिक ओइबिसिना दुम कंटिन्यूस तौगनी कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बोबिना दुम लीड तौदना कंटिन्यूस तौगनी कांग्रेस सुंसो सोयदना हंगांगदा हलकनी जै था ओके रतन अखोगी हजिक ममांगदा अखोगी हजिक सु अखोई तोकि तोकरे बीजेपी द यावगिबदगे तमो बिरेंसी अखोगी एमएलए ओरमे मिनिस्टर ओरमे समाइन लेरमनिना अखोगी प्रजा सिंहसना अनोब कैंडिडेट अमा पामगदि अतोप दोल अमदि अतोप कैंडिडेट अमा पामगदि मागी मथक पेंदब नत्रगा अखोगी केंद्र की प्रजा सिंहसना पेंदब नुंगाइतब अवाटप कया अमा लेफम थोय हजिक फाउदा केंद्र सी ओइना अखोगी मिनिस्टर अखोगी एमएलए और मिनिस्टर बिरेंसता पेंदब मुसु केंद्र सी अवाटप ओइना इशू सिंह से करी करी ने लोबे मयाम थिंगरिबसे अवाटप सिदि सबसाना लेरे मरमदि अखोना जुआर दai थारगा चे सांग मयाम हिजे लौरगा पैसा जे कराय कराय द काम इन्वेस्ट तौगी हबे सबसाना अखोई खुत लई से एग्जांपल हुजिक जंबिउ कायरंग लंबी अदगी नागारम की लंबी केंद्र की ग्राम पंचायत तरुक लेबेसिदा करंब पंचायत चटपे याब लंबी म लई ये जमति यंबिउ से रूलिंग द नत्रगना मंत्री सही तरह ओइदना एमएलए ओरंब केनो केंद्रमनी अदगी वाटर सप्लाई द यंग इसिंग दो इरो अखोई इसिंग जे मरुप म फंगबंग म सुंबंग फंगोइ द मरुप यावगुम मंदि थाम द लुपा लिसिंग द लिसिंग अनि की टेंकी जे कौ कौ थई अदु पुनमक्सी मंत्री सही त्रांगा ओरंबम द केंद्र सिगी मफम खरा नतना अतैददी अयामन थंग चाना बिसिंग जे फंगब नते अदु मथक्ता लौमी सिंगी ख्वाइदगी मरुइबा दाम सेमाइ दाम काइबा अदगी दि तोंगान तोंगान बा हिरम खुदम त वेटरनरी की डॉक्टर खाना अमत मफम खंग चलाइबा ngमदबा अदगी स्कूल लमता महि तमफम संगम त हुजिग यमु माइबखुल की प्राइमरी स्कूल नत्रगना पोसम खुनो की प्राइमरी स्कूल में तो चलगा तो यंगमिनसी खुदम ने इम्पैक्ट की करी मनु हुना ओ लेकाय वर्कर बे तौरिसी याम इफेक्टिव नि सि चमिनरे त यंगमिनसी करम लेकाय दा कराय सेममी इवन निल कुथि दा प्राइमरी कनो एलपी स्कूल में अंगांग संग लेकाय दुगी अंगांग पिकपा जि लाप चलहनिंग अदो सिदो खरगा साने सिदो खरगा सादि निल कुथि गा खोम पर का ताने बदा लितान थोंग बेम दो थोंगन बम साने न सिदोय अदो हुजिफोक सादे सही त्रांगा दम हौरे हाबदी रतन मरुइना केंद्रस्ता डिस्ट्रक्टिव नि मान तरमिसे केंद्रस्ता डेवलपमेंट लेते हेबनी मान रूलिंग दले मगसु मिनिस्टर मगसु एमएलए मगसु डेवलपमेंट तो लेते हेबनी सेना गदी अदु कपूसे हुजि अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव ओइना सिलपगी लंबी मलाक कांसदा कपूस द प्रजा मियाम थाजबस कयाम लेरे अदुगा कपून प्रजा मियाम दुदा थाजबस करी करी नो पीस करी करी नो चेंज प्रोक्टेस इफ इलेक्टेड माना तौरमबा कनुसी सही त्रांगा द तौबंग ngमम दब थबक्सी लाइबक फदना प्रजा नंग सिबिदना कछु लेजबसनति याम लाइरबा कनुने दु मयाम नुंग सिबदुनि दरकार लाइसे अर मयाम नुंग सिबिदना प्रजा की दायित्व दु सिनबिरगदी माने सही त्रांगा तौबंग ngमदबसे ताम मनुंग द खुनि चपचाना तौजब ngमनबगे आई वखलदा मदु फाउजै होना जगेन लेप्सरी अदुगा प्रजा की हिरम खुदिंगमक्ता कोई केंद्र से अतई हाइजरो सुसाइड से ख्वाई वांग बस केंद्र युथ न ख्वाई सुसाइड तो कोई केंद्र करी मरमदगी यंबी उज क्राइम रिपोर्टर ते यंबी नेशनल क्राइम रिपोर्टर मणिपुर मनुंग दा हाइंगांग केंद्र से मनी करीगी युथ ना सामांग से करीगी नो से मसे कोई नेन दबे यारो अदन मसे पुनमक्सिगी कनोसिदे कोई कन्नंगांग रुबगी अर्थ लेत्रे मिखल कुइद्रे मसिद प्रजा की दायित्व दरी प्रजा की नुंगसीबा प्रजा की अपामबदु सुंसोय सोयदना हाइंगांग केंद्र अहोंबा अवोनबल फंगनी है कोई थाजबन अथवा ब्रेक के मावइना मु खंजनिंगसी अखोय हांगांग केंद्र की प्रजा से हजि फाउदा पॉलिटिकल अवेयरनेस की मतंग से को हौसि मखोय अहोंबो पामबगी वखलोन से तसेंगना मयेक्सिंग उफंगिरा तसेंगना वी मरमदी हौसि फाउदा अखोय कॉर्नर मीटिंग सिंग अदुगा हाउस टू हाउस सचबसिदा फंगिबा केनो से रेस्पॉन्स पॉजिटिव नि इवन अखोय लौफम द चतना लौ खावरिबा माइबेल सिंग लौ उरिबा मैम हि उनजौ कांदा कोइ पीरि से केनो नि पॉजिटिव नि अदुगा हुजिक लेरिबा हाइंगांग केंद्र की फिबम जिदि सुंसोय सोयदना कांग्रेस ना रिटेन तौगनी अमहना यम नुंगाजे हौजिकी कपुगी वफम दा अखोय हाइंगांग केंद्र sta कांग्रेस ना अदमो रिटेन तौगनी मी दुदि रिटेन तौरोय पार्टी कांग्रेस तो रिटेन तौगनी अंत की कांग्रेस आई की मिरेप असिना अखोय की एन रतन एलेस कपु अगिनी हेबनी मतंग सो ब्रेक मलोजके ब्रेक के मतुंग अखोय थुनु हंजरके इम्पैक्ट न्यूज के एस्पायरिंग कैंडिडेट मियंग तादम लेबियो
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. break matung da miyang tabli punong putram oxari akhoi ngasi unaziriba aspiring candidate ta lakpiriba kuigi candidate ogidrubani pasi kuigi nauribom ratan ls ka po hangang assembly constituency da congress igi mirep oina mikhal thena godo misak aduni ratan ogji makatan khangjining si yes akhoi ujik mayam gi change makak leire hare praja miyam si yamna awareness leire hare hantak suksun sudan congress ai laani habi go fum ju thambiramnina mayamna thajabibuduni thajaraga ujik uhelaktrobani akhoi gi ratan si ratan na hek MLA moina kam tamda sahi manga se tawudri pose for the last 15 years from the pota tawge de hari adubu masi chu wai oina dang oigadra na plan policy concrete idea policy strategy loina leibira basi strategy akhoi gi chapchan leijare even koi constituency gi mapping ma hatar plan mapping ma karai de stress thamgani karai de sing thamgani even akhoi gi plan sina inter Imphal Valley gi effect tawani hai development effects even bena architecture company na Tokyo the based over Japanese architecture company mana agi kendra ki model masarga even level labuk singi wang ba saw ba ithai lakhongi madugi architecture kano ma ko loire leirabani ado ngasi tanja phangamani madu sida pura ka ju aina ucharam badum yabani ado pop up planning ma yum housing na karai expand tawgani maramni akoi capital januba koi kendra wangkhai gi saruk to sai haibo ne dubu len jide koi laifang kuno alup khabang gi lamni ana wasida lak pani ai kendra da adi new secretariat high court tongan tongan office ma'am je lak pani na hausi se koi gi kendra gi len value se manipur da khwai di highest len value se koi gi ai constituency je ne aduna si masi kamai na proper development to gade gi si di koi ai expert na se di expert ma'am je tana jar ga koi yoi ba dream ma plan ma popa adu minna ubaya ba model ma isara thamaga leijaraban madu mayam da sokina noma yam thuba da display to gi media jing kauraga madu gi tanja okay atopa priority area di kari karin priority di ekoi gi di low singu bani ban sahi supa sanghan bai poche ai isama longmi oina lakse bani adu 1999 2000 da hangang labukta model ship ki kari gi tawbase ekoi tarupa impeki karani kanu bi su khangbi ni ma masamana NDTV gi kanu tawraga ai interview se du tawki leibani ada hangang labu punamak se hawai thakta ba thaba adrigi hangam thaba si pot si mumme na moina ai koi ai hona za ba pot aduga adu ma'am na dum ubigani ro kendra su longmi oibitan tan sinmi se khwai yambani sinmi sing ji koi workers sing gi welfare maruina se yum sabra khong tektana tare ma imung mun dikana thakan adu ma khoi gi masigi tongan ba contract labor society ma ma khoi gi semje sadana tawjeri trust ma am sem sadan leidi adu made in Manipur ai report khoi gi honorable chief minister na auto pirse even ai yum da machine ma even ai Japan dagi Korea dagi even China dagi Myanmar dagi machine ma am leira go si ai pei lei masi khoi na trust sing sida tawkana bamboo gi adi tongan tongan ba plate cup ma pandai lai sing chi koi charu ma mai tharuk na mang si low se lorga si maman nai draba kan material component samna kada ratan tapi si akoi gi employment opportunities PBI na skill development ki training mo ma mak PBI ne the human resource ka adu unemployment ki hojiki area khadu da khara madi solve to bane khale adu unemployment si khwaja saw issue mani ngasai ratan habi ki ba akoi gi highest suicide case lai bisi akoi hangang assembly constituency ne so habi kre unemployment sector se hojiki du su khara habi kre maduna khara makai di dum pharanin khale to to area da unemployment ki problem the human resource development ki sectors da kari kari no akan ba miyang changbi deisi
मसी तसिंग हाइरुगदी से मेडिकल नत्रगा इंजीनियरिंग एग्जाम से कोई 12 परीक्षा हाइदो कांदा अंगांग लिसिंग 23 पास तौरे एग्जांपल 23 दु मेडिकल सीट सी चाम खतनी अदो इंजीनियरिंग सीट चाम खतनी अंगांग चानी खतनी अदु लेहुदो अप्लाई तौबदा फेल हुबु मैम दु काई चकदोरिबा अदुना मदु प्राइवेट ता करिदा मेडिकल की चनबदुना अंगम कांगुन चटपनी अदु दे खोई लैंग्वेज की सेक्टर सिदा कामयामबा ट्रांसलेशन की कनो सिदा कामयाम दरकार तागे सिजो अतौबा मियाम ने एक्सप्लोर तौद्रिबा मार्केट हाइगद्रा खोगी इनकम लाखनबगी कनो मनी अदुना मसी द नतना खोगी तोंगान बा अनौबा आइडिया मैम खोइदा कन्ना तासनजरी हाइदि मरमदि कमाइना खोइना शांति रक्षा की अदुगा कमाइना पीस पोर कदगे कमाइना लैंग्वेज से इवन सिंगापुर से कोई कन सतन स्टडी तौसे कनो दे सिंगापुर तमिल जो ऑफिशियल लैंग्वेज होय अदुगी चाइनीज जो ऑफिशियल लैंग्वेज होय इंग्लिश जो होय मालेजी होय अदो तमिल मन तमिल ngang चाइनीज मन चाइनीज ngang माले दन माले ngang मी मरी से लोन जे फाउने येबा अंगांग जिन अरे कोई त जो इथनिक मैम का की प्रॉब्लम से यमु तौनरी प्रॉब्लम जे करमाइ तो सॉल्व तो दे गाइज मॉडल से कोई अदुसु कोई या चौबा मियंग अमनी अदो लाइक फदना माइ पागदी कोई प्रजाना होने बिरिबा कनो सिदती कोई सुंसोयदना मैमना पांगबिरिबा मौंगसी यंगुरगदे सुंसोयद माइ पाकने खनसै पागदी तौबा याबा सिदा हाईवे खतन यारोय तोंगान बा सेक्टर हजि जॉब की क्रिएशन से कराई द जॉब क्रिएशन तौगदगे सिदी एक्सपर्ट मैम खंगै मैम तानरगा मणिपुर की लाइबक सिदी कोई पुन्ना मीडिया की कांगुदो जो प्रिंट की इलेक्ट्रॉनिक की आइडिया जिंग जो कोई ताकपी तंबिरगा कोई कशु खंग बहिबदि नते दु Okay, that's the period. I say trauma si at stress palin consecutive third term ni Chief Minister Okrom Ibu Vina Lusimba Congress comments adu 15 years of siam sangom matam ni anga bhumitri thab ni pakhang pharab ni ade pakhang pharam ba sisu khogi sahi yam haijing hidai ni sahi yang khai rom ba si akhoi phum manga su gi dei ni yamna sangom matam ni adu rate of development akhoi na leiba extent of akhoi development progress si akhoi matik sign lobi bra aduga hojik si last hour da hantakta akhoi ni likpu thidra kaino pangthok pothrom da akhoi start up kaino ma pai khatlagani ka habsi ade employment opportunities the meeting yengani ka se last hour ga harak pasi tasengna ma akhoi governments na matam nari ngai di khanau daba aduga tasengna yadra kanda praja myam sibu akhoi kari moma pirak na sympathy phanglam traga monda vote bank oina gi tawko mongla same adugi problem do ka pun kara su congress no pai the same thing adugi itihas ki liklam madugi puari do dum khanjala ka de madudi challenges amaga loina na koina chapchan tawni honorable chief minister haibiri du thengmangan badudi magi kano mayam leini aduga man haibiri du khwai laibuk phayene khali marumdi manipur gi leiriba challenges ma manpu government thengna riba challenges singjidi mase koina negative act ubi besu yaroi marumdi poni gi even poni gi policy se india karm state ta ngasi bau legira ge adu sem manipur poni pon lo ji khoi de hobune na modern policy masigi pride am lejer si masigi policy ma lak pangam ba even tongan ba film gi aduga aidi tawba ya ba khardi phachana adum mai pak thoi eng khali aduga kuina parak pagi anti inconvenience factor du tongan ba poni madu hujik leiri ba kanu sidati sumsoi soidana khoi vote maya gi pangai haibane nate masidi intention ma leiriga tawba male honorable chief minister gi wakal se adun Ratan soal matang sebelah sedih sih. Kau Manipur yang tuai ni tinggal dalam lai sih. Kau gi economic blockade general strike yang tuai ni thukton lai. Awal juga tuai. Aduh masih gi setting si perzamian na pangga ina kon minister Emily dari kai supang de masih gi impact dari sulite. Aduh perzamian dari pangga aduh masih ngasi pollution bengam dana. Bosa mungkin dari state ke subject ni dua order. Aduh development infrastructure harga su tasing nama infal hek maju untuk gi Rajbhavan ke kau airport ki road aduh gi chief minister gi manggil lambi kang lapar ki paring sih. Natana kilometer. Oh mari kah kaya dah ki mutam dah sorok anan ba amat sulite. Adu yam highly estimate of the SP government for the last 15 years kan yam na di putu yedu tasina reality des logade hek oiram do simbo mayam ko leiba adagi congress government ko gi ahal oirba ko gi minister mayam ko leiba non performing oi kana mayam su ma hainba do minister di kari guding phangba simbo mayam sim culture ko gi ahong bo mayam su puthor ke bi wakron ji naha mo youth ni hojiki matam de youth ni yam darka oise ado youth amoy kari kari role lobi gen khali ngasagi simbo mayam si soibo mayam le mo su pam do mayam su youth ni na wakhan mayam le kari kari packet packet bi sab sana even lambi gi kase highway si national policy the national gi program mo in the prime minister gi program dani ko trail gi galai si national project ni national project when even highway gi kase koi sum thek na koi da kilometer sani kuni thoi jiri bau chat kadab je even tunneling gi
tawbase 70-80 kilometer sodan tawbagi even more to palen gase tanil tawbagi adugumagi idea anoba dudi mayam le akoina kan haibasu nungaiti matamna dum laksagani aduga aikoida nungda cheliba wasidi hayeng adum sahi amani karigum live khadna mai paktna mayam nungshibida adu ratan masi praja mayam da akogi kanawo mayam di pungai hebi ko akogi si togani haba wakhagan concept mayam de voters sing da praja mayam da di pi aduga mu hoziki ratan habis tawdam mayam su yaw khore adu ratan gi di masi akoi kara kan da khangani adugi tanja phangkan hai sindi akoi thau do hala kan khangani hebi wakhalon dura kan ratan masi yamna hangbir ram sumni akoi thabak oina hana dagi dum taw lakpani ban poni gi se sem manipur poni marathon je koina karim ngam jadrasu ai marathon ma adum sinjadana 2009 da sinbadagi ngasi hangang sing da honorable chief minister nungshibidana margin poni project ama 45 crore gi help direct masi national tourism and culture department gi tawidana tawri ba kholebisi achoba development aduga koi gi even ai kendri gi wenati impal turen gi mathak thong ji koi turen wang ma ani gi problem yam leye chathuk chasin da koi ra tan chapadu du yam thuna madu sarani thong ma program da yaudana even thong mari gi clearance lere ada tongan ba development ji da hangang kendri gi wenadi thabak oina ngasai hybrid proposal du tongan ba factor am da dum oira masu ya duga koi lay mapung oina manipur gi oina lak election gi issue gi yang ura ga sum choi na dum party si congress party na kwai gi tung koi ba manipur ngam khai kan ngam ba aduga miyam gi thaja ba si okay patan ga unazab gi yam din nungai jam phauze khangning mayam sle du ko gi matam na limited oiba specific timing ma ko oibina makha di ekhogi khangning kya amadi kana tuk jre adu aroi boina khajning si hauji ratanna kendra gi prajam yam sum manipur prajam yam da kari haibining manipur gi prajam sing da khun haijaning ba si election da centum da kari da sading tori ba kangu da yenga vote pi bi ganu praja gi damakta karigma khar lep honor kani shoidana lep kani haina praja gi damakta development khar por kani sungjo shoidana manipur ba awon ba piri ba ngam gani heba mi do right person do khan bi u haiba sine ko na haijaning ise adu party gi onati party gi wona su congress party se khwaide gi adum tung koina chathagani hojik laiba centum gi jangbu sanga chapi lising chapi si ai kendra da atm kya lai bank kya lai ado bank amma khak laiba constituency da bank suna ge du punjab in chin bank ki bank am laiba sida asu yama mi lising ni phu manga ni phu ni pan gi praja duna madru omjal laga tawriba potu anga kwa kano ne bisi aduna big policy na prajam yam da kahel lebani akhogi bank ama khak lebani hangang constituency da atm ama le khak le hebani ratan ta pi se aduna di congress da pbi yo bani sina ka da last ki message ja maru kano ni vote khombus yaw deini adu akhogi mai kai di tasingna hajo hargadi akhogi di impact la iba akhogi aspiring candidate khodi mo vote karob gi bol ngatin khoi ngasi pjedi se adu vote ka basu obiu robida aduga ngasi gi aspiring candidate ta saruk yabi dana wakhalon concept idea amasung karamba makhan gi hangang assembly constituency oheningi karamba makhan gi manipur oheningi habi wakhalon mayam ka impact ki views da khan bi gi da amukana and akhogi kapu ls ratan po mukana thagasa phondok sa thank you lone na miyang tabi punamak tagi kanin biya thani